Akhima mfethu ubaba ulala nami ngenkani and umama akazi next, and manje lento iya iniphatha kakhulu because ubaba akasafuni ukuthi ndibe ne-boyfriend, akafuni ndijole ecaleni, ufuna ngithandane naye kuphela. Andazi ukuthi like ubaba uyandirapha or ndiyathandana nobaba. Okay, ithi ndiqale kanje-ke le ndaba. Umama ube pregnant mina esangena isikolo, so-ke kokwabo basho ukuthi angeke bakwazi, bafuna aqhubeleke phambili malunga nendaba zesikolo. So kwafumaniseka ukuthi mina ngizohamba ndiyohlala kulo baba, so ndihlale kanjalo-ke nobaba. So ndikhuliswe ugogo kababa because ubaba naye bese ngumuntu osaphanda osazama amatofu. Hayi-ke ndikhulele kwagogo kumnandi, ndithe ndina 6 years ubaba afumana umsebenzi. Ufumana kwakhe umsebenzi ubaba anthatha sahamba siyohlala soyi-2 lapha ahlala khona. So-ke kwacaba ukuthi ubaba uyabhayiziseka since sizofuna aqala hlambe mina andisesikolweni naye bese ke emsebenzini. Waqasha u-auntie azonakekela mina. So-ke kwaba right vele. So umama mangixhumana nomama sixhumana ngokwe-phone, sometimes-ke amane eza okanye makuvala isikolo mina ndiyame nomvakatshela ngiphinde ngibuye futhi makuvula isikolo. Okay-ke Akhimo, so-ke like vele bengingu-daddy's girl, yonke indaba beyazi vele ukuthi ubaba akafuni next ngami, like uyandithanda vele. Nami ze ngisho ngithi hayi ngi-blessed shem, isikhala sikamama andisifili because ubaba ukhona vele available empilweni yami. Hayi-ke so-ke ubaba like bengithi mangiphuma esikoleni sihambe soyi-2 siye mall siyodlala ama-game nje, like kumnandi engutata lo ongabhoriyo. Okay-ke so lento yakho kulala nami ngenkani iqale ndina 15 years. Oh okay, so if ngikhumbula kahle bekuyi-birthday yami. I-birthday yami inge-4 zika-March. So like since ndimncane ngihlala ngubaba u-auntie longinakekelayo, nihlambela impahla, osiphekelayo apha endlini. So that day that amxelele ukuthi u-auntie angezi emsebenzini. Since kuyi-birthday yami ufuna ukungithatha special, since engazange ndenzele like something serious yabona. So ufuna uspend isikhathi kahle nami. Hayi-ke nyange nge-15 atsho babathi mandiyame esikolweni, nyange esikolweni u-auntie-ke kazubakho vele sesiyayazi. Andilandi baba esikolweni athi ndikuphathele something, masikhaleze sofika endlini. Masifika endlini ubaba undithengele i-dress right, i-dress yakhona imfitshi like iveza ithanga lonke, like ngithuka hayibo ubaba vele ujwayele vele ukungithengela impahla but not impahla like not impahla eveza amathanga yabona, like bengumuntu lokho engixela ukuthi like kumele ngizihloniphe kanjani ukuze ngingadelelwa ngabafana. So ndibuze ndithi baba uyithengele mina vele le lokho, athi umntana wami uzokufana khipha i-gift yakho ayikakapheleli, ndikhiphe le lokho, ndikhiphe ikwayikwayi, ndikhiphe i-necklace. Ayike like athi mandilinganise ndimbonise ukuthi zikanje. Ayike vele andikho comfortable vele kulezi mpahla baba ndithengele zona. Ayike ndingayimind ndinqobe impahla lezi andithengele zona lokho lekwayikwayi, sihambe siyongena emotweni sihambe nobaba. Ndibuze baba siyakuphi, athi siya endaweni equiet lapho uzoba khona mina nawe soyi-2. Andifuni disturbance, ndifuna enjoy i-birthday yakho. Okay, ayike sihambe nobaba sifike sort of restaurant. So sifike restaurant nyani ke ubaba odukudla sidle like sikwi-table for 2 vele, like ngisikwi-date lapha kukhona abantu abathandanayo kuphela yabona. Ayike sidle nobaba lokho nifunza like ngiyazibuzisa yes ubaba une-care but i-care engaka namhlanje, i-care engaka. Ayike after athi baba kukhona indawo endiyiphukhile for mna nawe, andifuni disturbance. Okay nyani ke ndingamind futhi akho nto isnacks endicabanga because vele ubaba yabona. Ayike ayisidle nobaba sigqibe sihambe siyongena emotweni sihambe. Masifika nti siya kwi-B&B, masifika e-B&B ayike asingene like isithe sisavula i-room yethu inama-flowers phansi, ukusukela phansi kuyofika phezulu, like kuhle kukhanyiswe ama-light like kuhle vele, amakhandlela akhona a-red and white like vele yabona. So mna-ke bengekajoli-ke ndina 15 years ngelo xesha. So ubaba athi mntanami happy birthday, I wish you many more years. So uNkulunkulu ngathi angakugcina ntontoni, anibamba nihage avele anibamba izibuni. Like ngiqale ndipanic and then why ubaba ezonibamba izibuni, why ubaba ezowenza so. Hayi ndingamnaki ubaba, like athi mntanami sukhulile manje, khona something engifuna ukufundisa yona noko ngoku so umdala.
and ndiyathemba ukuthi awunamfana, so andifuni ujole. Uyanithembisa ukuthi ngeke ujole vele. Ndithi hayi mina baba ndifocus esikolweni, andifuni umjolo ntonto. Hayi kabe nibamba amabele nibamba like ndaphenika ke ngondatatazela ukuthi yintoni baba afuna ukufundisa yona and uthi ningaxeleli. Siyabingelela ngenza kwethu kuleli khasi lethu eliyonqa phambili uMgosi. Siyacela uqala ukungena kuleli khasi lethu wenza ubulungiswa nje uchafa subscribe button ngomahala nje usixhase ngane zawethu, uphinde ucomment, ulike, ushare kulezi story noma kulolu daba esisuke sikufakelele kulona ngaleso sikhathi. Mina ke nawe ngiyathanda sihlangane lapha kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Angabambezela sihlangane ku-comment section.